Joj, što ova ima dobro dupence. Čega? Ako je to dobro dupe, onda sam ja Šekira. Asa! Pricni taj like. Pricni sam rekao. Aj sad opali subscribe pa da krenemo. Lijep pozdrav i dobrodošli na mom YouTube kanalu. Da li ste se ikada pitali šta je ono što žene vole vidjeti na muškom tijelu? Za nas muškarce je to pitanje što se žena tiče jednostavno. Svi znate o čemu pričam. Ali kad je pitanje viđanje muškarca kao fizičke slike u očima žene, jebi ga, tu baš nema neke logike. Ma znam, kod žena logika ne postoji. To ti je sve red u neredu. Ali opet, kažu svake oči imaju svog molera. A često vidim situaciju gdje se pitam, ima li ova oči ikako? Pustimo sad primjere gdje je u pitanju debeo novčanik. Već gledajmo na slučajeve gdje je on običan lik. Još je ružan, uvrnut, ne liči to na ništa. A ima ribu ko avion. Da bar on ima neku priču. A nema ni to. Ali dobro, pustimo to sad. Znamo svi da još se rodio nije taj koji bi toj rupi, to jest ženskom razmišljanju, našao dno. Da pređemo mi na priču. Jednom prilikom ja i drug prošetali malo do centra grada, koji obično malo sjednemo u kafić, popijemo piće, popričamo malo i tako to. Sjedimo mi van na terasi, ono sunce lijepo grije, ljudi šetaju, ima tu neki cura u prolazu. Makar za oči napast, ako ništa drugo. To do našeg sjedeti tri curce, to ima jedno 16, 17, možda 18 godina najviše. Sve to nešto hi ha smješkaju se ona i gledaju tamo neke momčiće malo naprijed. Sve je to nama sad smiješno i zanimljivo gledati jer je to faza koja je odavno iza nas. A curce su ti uvijek nešto posebno. Tako nas dvojica malo iz fore gledamo i slušamo šta se dešava te se smijemo. Kada eto počeše padat komentari koji se kojoj sviđa i to sranje. Sad će ti jedna. Vidu onga frizure. Joj, što je dobra. A on lik ima dosta kose pa je nadigo, nabuđio je pravo. To izdužlo glavu ko patliđan. To valjda takva moda, šta ti ja znam. Druga viče, joj gledaj do penceta u onoga. I sad opisuje ona na tačno kojeg misli. Sad tu nas dvojica se okrenišmo, baš da vidimo šta to ona smatra za dobro dupe. Stoji lik, znači u njemu nema 40 kila sa krevetom. On stoji, sam se iskrivio. Sve mu može zglobove izbrojati. Ono ko paličnjak. A na njemu neke farmerce to visi od zada ko da se usru. Ma nema dupeta nikako. Nemaju tu farmerce na čemu stoje. Nema on zašto tu ni pojasa zakači da mu gače ne spadnu. Ne želim ja sad da ovo ispane ko da se sprdam na račun toga što je on tako mršav. Jebi ga, nismo svi isti. Ali ako je to dobro dupe, onda sam ja Šekira. Samo me gleda, drma mija, opa, razvaljujem. Pa nisam. Sad nas dvojica, guzatih, gledamo jedan drugog i ne znamo da li da se smijemo jer smo mi van serije. Ali gledajući na sve, očigledno smo mi van standarda jer ne pašemo u nijedan kalup modernog muškarca. Tad sam se još aktivno bavio sportom i nisam imao ovoga privjeska sprijeda, što znači nisam ličio na trudnicu ko sada. Da nadovežem priču. Trebamo mi da idemo na neki rođendan i meni će moja draga. Da idi sebi kupi nešto novo, neke pantalone i košulju. Meni odmah mrak padne na oči kad mi neko spomene kupovanje pantalona. I još kaže, da otići tamo do Zare, pogledaj, imaju sad neke stvari koje bi tebi super pasale. A znam da ja tamo nemam šta tražiti. Ali eto, odem ti ja u Zaru na muško odjeljenje, počnem pregledat stvari, sve to meni bez veze. Ali za čuda nađem nešto što bi moglo proći. Svide mi se neke pantalone i jedan sako.
Pa rekao, ajde, prvo to da probam, pa ću onda tražiti neku majicu ili košulju. Pošto vidim ja da to tamo sve nešto malo manje izgleda, a ima mene preko leđa i noge ko u konja. Uzmem ti ja 3XL. Pa rekao da probam. Veće i nemaju. Dođem ti ja do kabine, uđem unutra, pa rekao, ajde, prvo ove pantalone da navučem, da vidim kako izgledaju, pa onda dalje. Skinem svoje, uzmem, krenem da navlačim, kada ne može, neće noga, ne može ni list da prođe. A gdje bi tek batak stao? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Gledam ja još jednom onaj broj, piše gore 3XL, ali nema šanse da bi ja to navuku. Rekao, pa za kakve gliste je ovo pravljeno? Ajde, frljapnem ja to tamo, ljut, normalno, ma daj da uzmem ovaj sako, makar on mi se i onako više sviđa. Uzmem ja sako, gurnem ruku, prođe ona. I sad bi ja ovu drugu, ali kako maknu ovu, samo se čuje pucaju šavovi. Sad sam ja skontuo da ja unutra ruke maket ne mogu. To nema šanse da bi je savio, to bi se sve razletlo. Prokuvo ja, pričam sam sa sobom. Velim, skidaj to sa sebe dok nisi razvalio. Boš morat još plat, a ne moš ni obuć. Konjino jedna. Smirim se ja, fino pokupim onu robu i odem tamo pored kase do one prodavačice. Stavim ja sve ono tamo gore i pitam. Izvinite gospođo, imate li vi ovdje šta za muškarce? I sad ona stala i debelo gleda u mene. Ko tele u šarena vrata. Molim? Da ponovim. Imate li vi ovdje šta za muškarce? To je za obuć. Opet gleda ona mene i konta šta bi rekla. Pa znate, ovdje je sve za muškarce. Iziđe to iz njenih usta, ali ne zvuči ono ubjedljivo. Sad ću ti ja njoj. Ne! Ovo što vi prodajete za dječake, paličnjake, gliste, paukove i tome slično bića. A ja tražim nešto što je za muškarce. Imate li možda nešto tako? Ona će ti, žao mi je, ali mi imamo samo ovake stvari. Pa reko, i meni je žao kad vidim u koju smjer sve ovo ide. Onda kažu kako su današnje žene ko muškarci. Ma nisu, već su muškarci prestali biti muškarci. Pretvorili se u ne znam ti ja šta. To aj što više nema ni građe muške, već su tu i šminka, čupa obrve, crta obrve, licka se. To se ponaša ko žena. To se više ne zna ko je muško, a ko žensko. Još im samo fali menstruacija i evo ga. Mega woman pack u kompletu. Mogao bi ja tu još puno toga da kažem, ali neću. Znate vi već kako stvari stoje. Žalost je što sve više klinaca želi da bude takvih, to jest blijedih jer sunca ne vide iza računara, anemičnih, uvrnutih ko pritka. Ne daj Bože fizične aktivnosti. Šta sad? Ako nisi ko vrljka onda ne možeš biti cool. Jer moda tako diktira kakva treba da bude anatomija modernog muškarca. Jebem ti modu. Žalost živa. Eto, da ne smaram više, odok sad. A vas bi zamolio da pritisnete subscribe i naravno like, u slučaju ako vam se video svidio, pa i ako vam se nije svidio. A do sljedeći put mi ostane samo još ASA! Ode moda.